Utukuboru arikire rwari rwetu ni witha na mbere twamoni yaku irore ritingwe ba thirikari ya county ya Meru. Yana tukuthuranite kirinteto cia weru taithatu. Yaria tukuthuranira kirinteto cia weru urataini mututhwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Wakuru mwentereti ya thiruga itiembe kuingila na bawe bele nyumba ko kaita kameke 5 kumania na bachua. Polisi county ya Tharaka Nithi kumeneria maandamano yaria yathirite akibwithika bakiwa yaibwithika kiutate na watho. Arethi kuruira ndethi akangeta na rapethirite baita kwa ya nyuma ya chocho kwa na rire yine maitha. Kire arwe siasa turio lele ortingu badrikare ya county ya Meru. Anko atoni kirinteto cheudo thaithatu muneto wa mathithio ni Murin Kremi. Akariba thiruga itiembe South na muthoro munene ni bumirite kenda kuonokia na bele parabethirite baingili nyumbani na muciari kukiana bele parabethirite baingili nyumbani na muciari ko kaita kameke 5 nontu wambachwera bethirite barenio mukiri kaberia na kairia kaberia batauma raume nyuma ya mami wo Helen inakobia kaberia ko baingila batakauma kinya kwa mukiro utungata bogima bomwiri hana babethirite bakulukire kinyamaraki ko kaita ka konde nyuma yethe muciari kwithira atio moyo karibu pantere une bauritie italia kuyukwa remwe kuru nontu omunyumo bwethirite yakibwithiria ana babawe bobele. Dennis Mugendi anaante tonkuluki oni ntora nyumba pinge lipomba etia mami okwa muciari wita wele noko bya kaberia tuna mutano cio ngeno kinyawe amo ya bya kurenya bibuki ampingi la nyumba mbatabia kuria mutano cio ndo tutethia amo ikandene mianka nkruki 5 mwari uju mukiri kaberia na mutano inaka iria kaberia batwire baingiri nyomba na kuburi kubwa itha thiruga iti igembe South ni uria kurikana nyina akomenyekana ta Ellen Kaberia mutongiri wa maendeleo ya wanawake ntereni isi igembe bone nyume aboko gwatambajwe cia mwiri mwari aimbakiu mutano ngina na wego taukirwa imathuganio na bageria igutethwa ni mwana wao ungikana aturi kugatwika ni mbara kumakire ngina na ikyo nontu naru akariba iritite na kugita igamba na kuga ire kauma bakothira mutano cia ingilirwe Jumamosi ya ntuko ithatu ndeko nyemelea bya kurabia agenduma ampura anturi anja aringira mukuru nge utawasili bantu banturia barabarene iyo ndayire wakolewa ne aturi. My brother no ari na that problem mental na ari Jomo Kenyatta University na rira mzee ari moyo na mbete umoindi kinya rehabilitation na mbire ku rehabilitate na ambiri condition yake ambiri soko yabwa. Then my sister no yaso nyake niwe ndari nguine Nairobi tombo coordinate no tethania tutikielewa venera kuomba kuria leta tukiambira tutino uwezo mbikiri kesi ko DCI ko polisi na ndene kesi imwe ndikira na family mtu itawa iruki na recently ndirari in police remand for 1 week aturi be anu bakwire ni baro no yawe yito mutethi wa soku kero yako yaka na ngiremba tukoro ni ikarikari kujiri tweni atongeria bantu raizi ya bwaitha twina muthuro mwingi na tukiba tuinyeleketa korona ciato no ntoba kwithira mamoyo na ntoba bele bombe twithira bayi tunenya kuruchi lakini we ariaye theti nau atenda kwaria anto baibwa ngoya kiguthulungania nje bisisia bakailemia na wekira anto mamba no basumbura bira to makoda to kinya musio no to itori am no to takinya musio bira bia to diaria ba to ko to tirimanto le kadia sakaola tumbe ta kuthira ekadia aka yarukirwo karaja no to mukiri na karita nyumba ume aka city me aka mwanja ate sekete nkuruki murimo pena motorina kuiria na motono ina bundiura
utete se family kana batete se baba shughulika ira nonto ba mangu yaki uthiuluka nau naombera kwithire mwata mwangatha igatugua eleni ote muntu ya eleni na tukethira turi aciari twakara ya eleni kaba kinya tukwita tukathira nthigi na ndino sungu na inkuba murimo na ndino inyobu anonto eleni imutendaniri kinya mbega ndene bondite kinya bia kuria turetera na bana siri muno nonto akioko watania wake au kutheka na itu mugirite muno buturi aturi nonto wake agutikinya wa tuonete baturi aturi kitendwe kikuingila ana nyumba miaka eminju ge mwari ukona ari mwana munini sana lakini agari ya mweguru nonto itheneneo kiu kinene yuti mimba irikuo ndi antu bya kwana bya kuwa kemba rwe kutharimwa no ikaitwe tutiumbite ikugwathine mwekuru uu ereni twigua gitumi kiawe kana inkomambi kana ithano ciiku imugwete gukurukithiria na babawe menyamarone iji ni untu buri na kiemba gikinene untu bakuromba utethio kuma kiri antu bawendi bubwega ona kinya thirikari na thirikari iba kumenya kana kwiceria ere bati gwithire yo karia family ye iba yo kiatwere kubwela ki muntu yoyo no kende champo ke barabangi no tutebo ya kuingila mwana nyake thirikari ari mulema kuromba antu betu barabe itina bya siasa pombe kwithira betethia family muno kailemia women representative imusore wa Helen sana na ituichibu mwendi bobu ya wendoro kuona murio yoto na juo ombe oteje family na mukiri asulikiro rako kumbika kwenenya county kinya kwa tuika kinya ni ngavana mwanka kinyite the main challenge nto condition irabe ki yonti nantingu nantumbo batevi lai ikunindi utevero kimbesa Dennis Mugendi, Weru TV, Nturene Aboitha, Wandini Athirugaiti, Gembe South, County ya Meru. Polisi ba kaunti ya Tharaka Nithi ne bameneretie maandamano yara yetite na mbere ntere bakiwa yabwithitwo kiutati na watho bo bumanĩtie na bangane kwithira batimenyethete mabisa ba polisi untubara nende kwithirite bukirana na buni kamanda wa polisi ntere ura withirite aitariria ati kinya mabisa ba polisi ni bethirite bakiamukira ngurari kumania na maandamano ya akiongela kinya kuri na wenyange bune ne bubwithikite buru amwe na kwithira nende kukithukwo bisi sub county ya Muthambi uri na mubangani wa kiama kia DCP ntere unjere Chiremano Nyaga na kanukitia ati maandamano ya bwithitwo na musingi wa kisiasa akiwa ni akari pokoni ne muthuro ni untuboteanirwa ni atongeria bo Martin Mwambi na ribotie Polisi kathomba ibagwatire ngurario na nkinya maringangirwa kumanio na maandamano ma muthenya wegoro bo ikuringana na murugamiri wa polisi kaunti ya Tharaka Nithi Zacchaeus Ng'eno. It is just what the Kiswahili call kisingizio. Because these are roads that have been there. They have been using these roads for quite some time. And we are still following up to know the real reason as to why these members of the public are now agitated against what they term as their leaders, the elected leaders not being with them. Ringana na Ng'eno nkinya nkaritia polisi iraringangwa na nkinya kuragwa bioni na nkinya obici ya kaunti ya Tharaka Nithi kaunti nini ya Muthambi kubithua muthenya uyu wegoro na into bingi bibingi kwinyangika. So far, matches, it is not our pleasure to report that there are fatalities, but we don't have any. As well, there were some slight injuries on the side of a number of our officers. We are also reporting that there were slight damages to a number of our vehicles, the police vehicles. So far we don't have any damages or injuries that have been reported by the members of the public. I also want to confirm that we suffered vandalism in an office of ward and sub-county admin. Ng'eno akiaria na ndiki banthe to augite maandamano mamaimugaru na watho nontu andamani bataringa riboti ikiri OCS kana gituo kia polisi kuga ati bakegwa bakirutha maandamano bura bateri kuruthika iwatho. Purely illegal. There was no notification to any to the police station. The police station or even to this particular police post
that is in charge of this area, of this station, and nothing. Mbarire ngi murugamiri wa DCP kaunti ya Tharaka Nithi Njeremano Nyaga nareganite na ngutu iri gutamba ati maandamano mama maritwe na nkinya kunenkerwa mbeca na aringi cia cham. Maandamano mama marimana mitheru politically instigated. Ni anto bakinyitwe ni mithuro mathura mwanka makinya a point of no return. Nonto barabara eno etumite maandamana ene akuma marima bakemanaga kuria tugwita kathwana. Barabara eno yariritwe miaka mingi muno. Njeremano augite ari ogo ngavana Muthomi Njuki mubunge Kareke Mbiuki gutire gwewa cia augite kiugo nyuma ya maandamano mama makwambiria. Ndinkena Muthomi Njuki ari ngavana auke alugutie barabara eu. Ndinkenda Kareke Mbiuki auke alugute barabara eu, auke atwerekana barabara eu, na nkenda kwali ndi mwikali wa gatereka u mbwe kuma kujera gwakwa na miaka ndenyo ntano na barabara ekalito gumaishani makwa nonto barabara ukialekere elekerwe nekerekerwe tolerwa ekwena contractor ne korodwa angane gutangashwa ne korodwa tokauri atire onegitangashagwa nembie kugiria barabara eu ebanga gwa antumarijagera barabara ekubwa. Keri potrande tochaweru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mogambi. Numerete kampeni ya DCC kangeta atati kareithi kuma Ntere Chiembe North baraba kinyite kenda ko yana ndeithi ire choketwe ni mabisa bokare kuma njarene chema itha hiride arisi kuyo na wikontere Chisiolo kuringana na mabisa mwanya ndeithi iri watekanite 30 na kubethira bakeite yambatse yanu atati kareithi Bembe Central Lare na kinyamutu ati untubua mona bou nibwethira bukereta andu atati kareithi baraba kinyite kenda kwa iro ndeithi omuntu akioneka kwendera rutere rwawe. Dennis Mugendi na Chikinya. Ngirano makobi na kuthimana thari kiri arithi bakuma gicone kyo bunge kya Igembe North bare bakinyite obisi ni DCC kangete Igembe Central kugana ng'ombe iri iracokirwe nyuma ya kuiwa ni maitha na sikwa mena Isiolo indi gukurukira musako jwa mabisa ba polisi bario ba NPR 30 yacio cionekana na kuretwa aja kangeta. Aja gutwikite mbara kinyakiritwe kujukia nteto iji bamwe bate kwenda sionekana baba mkuu uchicho merundi mimi naenda kuharibu kazi siseme ng'ombe imerundi na ng'ombe imerundi wacha naye atoki mindia lakini kuharibu aje atoki mindia lakini nataka itumbite ikwaniria na abisa obisi ya mubunge wa Igembe Central ndani kiri komando wa Igembe North Gerald Marando uria trendi kwaria aonekana kamerene na bangi baratwanite na bo bari twathira ng'ombe iria icoketwe ni 30 kuntiganitwe o kenda kiri arithi ba Igembe Central bamutua ati na barare ithatu nacio ciaewa askari ba NPR kubacokiria ruya untu nacio cia Igembe Central igaitwe na thiri indi cia ntonyere ciatuika aro. Beta wa Daktari Mwangi kuma ofisini ya Mheshimiwa ndani kile operation ira abwithitwe na Isiolo ni abwithirwe na bando no kuendelea thaa itu kwaria OCS yetu wa muringene kuma operation iranjiria no around na operation ine na kuendelea kinya thaa yatacoka kwa antu betu operation no wita na mbere bonkwenda kuwa kuna report ya Mheshimiwa na ure wa keria ambayo means kenda ng'ombe siomba kurikaba ng'ombe mbinge la kwa au ng'ombe ira siomba kwa ng'ombe kidogo sana ng'ombe dhate sia constituency idatu ya Mutuate na Lare na pia Igembe Central kuendea antu betu Mheshimiwa na kubakishira operation no kuendelea na no kukasa na kumbikika operation ya gucokia ingi ikirikanaga nitite na mbere na bo arithi ni beri twegwika thiri bakarwira kuona na barwira kwagia tukaromba thirikari tena mbere ututhiatira bibi atiara bionekane na bingi bironekanite bingi bionekane onontu kuruntu togwe togwa njere konekana na ng'ombe imwe kana ichere njeu antu bau baromere ngarama ya ura ibura borwete antu na ng'ombira baitete nacio baromere ngarama eu kwa iromba yakwa nirekira antu betu nabo nibamenyere kuthwa baina thiri ende kila kionekana bakarwira obi nkenda kwironi antu betu
na basomio support thirikari mheshimiwa Ndani Kele na ng'ombe wingi watu tuhakikishirwa ni mwakilishi tu mheshimiwa Ndani Kele igetho sikithi atela wao munga ng'ombe sioneke. Dennis Mugendi, Weru TV, Kangeta, Yembe Centro, County ya Meru. Akiama be kundi kia Meru New Dawn kiria kikuwata mbaru wathani bwa ngavana Meru Mutuma Ntwethingia nikiyete amwe na kwariria urutingwe bwandikwa ba county ubakiare na ochamba bonene. Akiama bande bethirite bakiuria ngavana Meru Mutuma Ntwethingia kuyukirie tale rerito mabisa barabande kindi county ndi bate kuwata mbaru utongeria bwawe bwite urutingwe ba county barabate kware mawaya yayo bate buru karathirikari neu tugikare aina chionkuloki. Baba negi kundi kia Meru New Dawn baraba kugana chore bathirikari ya Meru na muthenjwa narua ni bethirite bakiona ne batengare ni bamwe baritingu bathirikari u bakiuga bari na ndo achekindene na kinya bakiuga bate gushumiria gutetera thirikari ndire ethire kimenerua bakiuga bate kona gitumi gia tongeria bo bethira barikire thirikari na ndi bakiranga bana Mutuma Ntwethingia nethira kithambia nyumba yawe bakiuga bamwe bao barirara na gwitania na tongeria regani na thirikari akwithirwo batearia manto ya mea ya thirikari bate turaba defend thirikari endera kwina thina bate turaba chokeria thirikari endera ya attacked. What is the essence ya bakwithwo be thirikari ne ende kuri antu ba uchetha na thirikari ije ukeja kuthura mutongeria tiumara ariria ministry we na ugabirio thithitie na mutongeria tumba ku defend biria akaritie na nguge kuni akariti ni wo muretere on board kenda bomba guitariria nawe nguge oni nte kuona haja withira uri na antu bau ofisi kwina antu be thirikari na baba ingi baraba wetakie team opposition governor your excellency laitha thoya nyumba eku ringi chokera arutingwe ba nyumba eku so tuka concentrate so much kiri antu baraba kwaria kuma ome batena thina ri ndene imbieu bakwona ri ndene ewe gutuma bambiria kwaria antu baba bari ndene bokaraje kabo sabotanji thirikari antu baba bari ndene batekwigwa je kabari comfortable na thirikari ubere so much entitled anga indari sainire anga ntari saini anga ndena kwa point na aru deputy governor uju anga ndena kwa point ambi kurukini bore tienga bana Ntwethingia ukaja gutwika rishavo ya tongeria bawigate abati kwithira mithithetie kinya thaiji watwika kuri antu kuona bategwitania na thirikari kana manifesto eku kana mitaratara thirikari eku Ogo you are the CEO karanthi uthie reshuffle asari asthai antu bara bendene na bateta yari gwita ngugi na thirikari rereo ibebere kaora migambo ije nithirite kigwatwa mbaru ni muthunji wa siasa Oscar Mutungi akiuga ngabana Ntwethingia ati batiko magwa kana kwineno ni gituma kia pinzani bawe indi nethira gitegera gituma kire kuma ndene ya thirikari yawe kiria bati kuthirwa maybe akipe attention muno gikio the internal environment antu bara kuritaniria na bongogi bara babutigiritie around we akeza kwithirwa na ku manage kwithirwa agituliza gituma kiria kiri around we then external environment itithirwa ikimu affect muno kiripotera ndeto cia Weru riakwa etwa ni Mutungi Kare Othone kanya kunoka tuichokera ni rono rwarwe siasa Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumbani anywhere.
Nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nje na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana nuna bongi kinyabure ku aja meru njona harua tukuthongomia na maguri jate kuinyeria mubuko jwa kuja class haircut, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi guro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka themwe na nusu ciogoro na chio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka themwe na nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Itarira kajira gaku karia wikumaeria nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo.
Kuma hari ukuma obisine ya gavana wa county ya Meru gavana Meru Mutuma Ntwethinge nethirite akirutaniria kiri kuruta ngui mwanya kiri akariba county ya Meru ndikwina yara tumbe twithira kiingia mwankane ndikiri ngui yawe kuma wiki mabisa ba NPR Ntere Chiembe okindana na maitha kwiya koroaria romera na kinya kwithira kirimiria Meru utweka city na nkubo utweka municipality yani ya moya na gavana Mutuma ombete kwithira ikinyaniria indi kuri yo mwankane ndi atombo kwithira yakiingwa mwandiki wetu Anteto Raymond Mwenda ena ronoro rwa siasa. I, Honorable Isaac Mutuma Ntwethinge, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the same office, and that I would do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, ill will. So help me God. Nyuma ya kunywa muma tariki 17 mwezi wa 3 mwaka 2025 mieri 11 kiloki gavana Mutuma naombanite kimantu kathumba bendera ya gachuzi tawala Meru Mutuma na kinyithiri kambi ya polisi Ntere cia rikithathia ira yari otetherie macibu na atongoria ba maturene kenda kuongerera karia Ntereu kumania wamba bandethia itukuru muno nto gavana na ibararirie na President wa Kenya, President Dr. Samuel Ruto na batunenkera security ni kambi ya security yaretwa Gavana Mutuma nekire kirore watho bomira akiare Mutuma na wire watho bo bwatetheria aremi na biashara bakimera kiu kia mira. What we reject firmly and clearly is turning Mira into a political crop. I will not buy fear, nor is any leader of Meru will buy fear. We will not retreat as leadership of Meru and will not relent. Muswanda Joeli Jwari okulukia municipality ya Nkobo na ara akiaria gavana Mutuma ethira akiwa Nkobo yokinyela kwe wakigina kuma kimbangi nene ya Manthiguru na wati mbaru bangi kenda okila ke biashara na kiwiti na mbere. With the municipality status, Nkobo is now competitively positioned and stands to benefit from approximately 100 million in infrastructure funding through our partnership with the World Bank. Nkobo is also now eligible for complementary support from institutions such as the Tana Athi Water Works Development Agency. Mutuma nethirite atongoria bange kuma Meru kuliunga garone ya rais Nairobi akiwa ndionga hii ni ciambirite ociara matunda. Ndionga eu ni ciarite matunda ya maingi ya maendeleo kiria Meru. Gavana Mutuma nethirite tirimana na Minister wa Kithomo Julius Ogamba Migos na mwandiki munene wa kithomo kieguru niwe Beatrice Muganda na ntubo wa Koboro wangirwa Chuka University Ntere Chiembe. President na aringire waziri wa kithomo achoka aringira VC wa Chuka University achoka aringira CEO wa Commission for University Education na ya na ultimatum awa nitubwithie muchemanio soon as possible. Yau ya reo gavana Mutuma nethiritwo aitwa mbunge ya Senate kwa maita kathomba ucokia ciuria bia utumire mbeca cia muingi ciuria bira urari gavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza abati kwithura niwe ucokia. Reverend Isaac Mutuma Ntwethinge, Governor of Meru. Kuri ntuku ya Jumatatu kiumia ki mandaitari a Meru ibeyene mukana ya mathaa 48 ja mugomo bakitheta bakienda witithwa nkathi. County Public Service Board ora Governor ayanire mbesa na assembly approve tafadhali turi ayana mathaa 48 promotions si extra communicanda siedrwe ikweta through. Raymond Mwenda, gare ya siasa, Nteto cia Weru. Kampuni ya Rui ya Nakuru Water and Sanitation Services Company na Ruwasco niliongirete ya Meru
ya MEWAS kenda nende kuthoma mantu mwanya yeigie weyani borwe. Kambuni ya MEWAS ni thirite ikathwa kumene na utungata bwayo kiri mwingi untubura kinya mbunge ya Senate yethire kiariria na kumikira bonene. Mabisa baba Nakuru bwite nende ni bombete kuthoma mantu kathomba kumania kiri MEWAS uraba komba kuthira bakiingiria antu bom mobatu yeigie utungata borwe kuma na araba thirite bakiona utungata bu kaunti ya Meru. Kale Mutembei na ripoti. Kampuni ya Meru Water and Sewerage Company ni gwete ugeni ya gwatsimbaru ba kampuni ya Nakuru Water and Sanitation Service Company bare basherete kenda kuthoma nyuma ya Senate kumenyekithia kampuni ya MEWASCO ni utungata wa mwanya no rutingoge umwega. Ano itukenete muno turungina ageni betu bakuma Nakuru baba kuithia benchmark no tubori tulibo bwega atukera moto tukothoma antu ja mingi kurukira bora nyaba kuthoma jengu kurukira bauti nitu thabe tugenkarijaka antu bonde tutukembeba kugwatana njara o mtu norongi tukomba kuthoma nikera tukomba gwitithia matuyo tamberuja na njira yagirite because atuga knowledge is power and you do share from one another nikera tukomba twinde kulitangugia njara. Kampuni ya MEWAS na nkuma imbega nthigurune ni gukinyaniria ruji wega kiri antu ba Meru. MEWAS ni rankitwo i number 2 tene Kenya na ira ibite withira itumira rwa bwega na ira ibite withira i provide rwa bwega kiri antu ba Meru na bio ntu kuona kaunti ingi chikumba kuthia ikimana ara kwao chikeya kuthoma kiri kaunti yetu gucwira ntaira thine ya kunyia kwa ruje muno muuro wa kathita kampuni ya MEWAS ni bakuga bena mubango strategic plan ira tunyo then in the near future itokwenda kwenda inyatu tuna bwa zinkai especially in town kenda gitara tukomba kwenda tuna ruje rukuma na ara kathita kinya ruje rurongirwa bwa iri kombo substitute mbio ruje rurongirwa kwenda rukiuba kura ndene river chetu mwena wao kampuni ya NARUWASCO ni bagwiritwe ni kithomo kiria bathomete kuma kiri kampuni ya MEWAS nijue twacokana mucii no tugwikara thi onake no tugwikara thi nake tukimwira ithio tuma Meru o kwamba kuhutia gikombe kiria maraheirwo ni Senate na ni tukumu promise na ithio next time na ithio tukamutunya na tukorwo twinakio. From what we've learned, the challenges are the same, only that the way you approach a certain challenge probably is what makes the difference. And I would say we've learned a lot, and I can promise as we go back home we are going to implement all the strategies that we have learned from Meru. Miena yo iri ni umbite kuthoma na ni gucokia nkatho kiria tongoria bao ni kubagwata njara kuipunguza ile NRW hadi 19 na hiyo ndio kitu kimoja ambayo imetuvutia na tukatumwa na gavana wetu Excellency Susan Kihika tuweze kukuja mahali hapa tusome. Tokeria mheshimiwa gavana nkatho Reverend Mutumanto Idinkia no tubotongeria burabu bwega kana leadership yenjaga na support. Kale Mutembei, Weru TV. Nyuma ya Julius Kinyua kuma nture na yerinde kuona otethio kuma kiri mtu wendi boboya na kuma kisibitari nyuma ya wa mutrima barabara ne ari na ngurari nene nende biashara babonda bonda ne bakuma ntere cha kirangondu ne bamuliongedete Kinyua ko kaita edrete tura muchi yo mtu wendi boboya na Antoine awita muchi no ntune ya kuona otethio bonda bonda ba bakinyite ko ya no otethio kiri muchi ne Kinyua bachokire nkatho no ntubwe thithereo rekeao Nicola Chabari aina riboti. Charity begins at home. Egitanire ya Kristo obareka gitani gakuromba na kuthina beno tethi antabara takwibombera muntu mwa baraba kwenda agotethwa athaino ne Julius Kinyua akindi kuma akirangondu urate mangiro na kinya kugitangwa anjara ciake na gutigwa barabarani na mukabo mwega kumwithira aguo tugu amukamata mwanka amuchie egwake tugatha inje no theri na ndona na gwaro tugu ndona atombo tu anjene yonle no mwanka wakwa na tau anda mone tu onje ne tu ndo wa kula njerene konde no ndi wa kwali au wende mumenyera kuma kiora yake ota kumwabi kuria mwethiri yonde ya kumbika kura ngua ciake no nimbwithacia ndingwitikia wiganya ko turau kwina inya kucokinya nkatho kiura ombere kumpokea namba kwithira ngwatira imenyera kuringana na yanda pitire ngumuraibu sana
onto butumite gikundi ikimwe kia akira ng'ondu bonda CBO bakuringithwa ni onto bobo baibungania na bokinya baya gutethia amuntu ojo na muchi ojo ni kenda bathina mbe na kwiguna na kuona kinyaga kuruma no onto muchi ojo tigitwe gwi kinyamara ni kinene no onto bagutethia amuntu ojo Kimathi ifa cousin nombere omwibiru kiao amupokea kwake na ari omupokea Kimathi wengo ati osiomba kwa tweka muntu ati ombotora ati ombo siendi kioro ibo kuona ginya agotomba wetereka wheelchair ati omba kwethia anything kwa tuka niwe ibo nawe kwa tuka thene ukuma zaindi etomi bongo bationa kanya kakuriria anabobye kuria ndio karande na kundike indonere na bolle bongo ikaba kosiureria tikaba nabio twatanirie bokai tuone otukarera ka tukaraibie kuria bikai birai bikombo tethia family itole litona ni bwato pese msekeindi tumenya lieke na tumurethera bira tombire kubiranira bira twito mutethi nabio ni bya kurejanga keindi uwa watira njali kanote mangiro ni antutheri na baru mutemanga otenja setiethia atikika kanotie muntu omna okuthiata manto yau kwa hivyo ni kuromba kinyanto bawendi bwega baingilie manto ya one muntu no twatemangirwe kaino ntoetheru no tutagende yite otinto yite ni bo tutwito muloli atari mwamba atayite kate mangiro theri na tuwa nau kuma irendia Kirang'ondu Gebe Central Peter Nicholas Chabari. Kambuni eria ya Meru Dairy Cooperative Union ende yombo kwenda sieria ria yotho kone ingi ome Kenya. Pune nyuma ya boko wa baro kana certificate kuma kiri kampuni ya kolele wagiru bointo neo Kenya Bureau of Standards. Tumiri tune PS wa mantu ya Ndithia Jonathan Mweke. Ndeti etiare mine keno kenene non tuidi ya reone ndiri kedhere kiona dhoko enene kinyankuluki. Neli kithinji na ribotie. Ntuko ya narua kampuni ya eria jayo Meru Dairy ni amukirete certificate ya kumitetheria kwendia eria omea Nthiguru ni kuma kiri KEBS. Kirima Mburadata oreni Principal Secretary wa Manto Jegi Ndithia jawe Jonathan Mweke na gukari mugeni wa gitio. I know we have supported your cooperative through a presidential directive and you have received 100 million shillings for your feed mill and another 100 million shillings is on the way through the Ministry of Cooperatives. One of the things is this. Unajua nao hata ugeria rumara kaya kana hata uga. Boko kwenda rumara? Okay, anjara baba kwenda rita kwenda wame. Thank you very much. Yatu yatakumari ria rana kaja no mwanga urwe lazima ulizo maswali. Ria re rumeta na ugo Meru. No ungewije manto ya ria re. Alafu nasema pigia MD wa KEBS ameweka signature maziwa iko safe. Pigia Kimtai MD wa Kenya Dairy Boards atakwambia maziwa iko sawa. And then you get the market. Sini namna hiyo. Mweke akijukia na kanya kwaraniria na aremi kaunti ya Meru na kubaromba guciritaniria kiri urimi bwa ng'ombe cia iria na kuona iria riri na wagiru. So bado tunaendelea kama serikali kuhakikisha tumesaidia nyinyi wakulima wa maziwa ndio mzalishe maziwa mengi zaidi na maziwa iko na quality mzuri. Unajua tunaweza maziwa iende tumeambiwa itauzwa Kampala supermarket Tanzania. There is an international standard. Hatu kueria ribu urari kamina ramenyerwa tuthingatite ciria iria international. Aremi na boba kiromba kugurirwo intobia kuthima wagiru bwa iria na iromba riao gwitikirika. Sasa ndio tufikie huo upeo. Of course with that gadgets our cooperatives are, well, I would say honestly some are struggling huko kwetu mashinani ile pesa kidogo inabakia baada ya kufanya operations zingine haitatosha in the short term kushughulikia hii maneno. Ile mawazo ni ya gadgets. Si ndio? We will buy those gadgets for the cooperative. Tumekubaliana. Kanyene Kawero TV Mbeta Nelly wa Kithinji. Aritwa na aritani ba skuru ya Kemu University nibe yitiamwe na utumbeidi orimwe uretu kumete kaitene kamweri yo Ramadan kirete kibandini ya Kislam na Lent kiri ya Kristo bakiaria ndibona ne itiewe ya bandini shwile kwithira nende bari na orimwe wendo na kinyagwa tenero kaitene ka na kinyabonde kwithira bakirumira mantwera ya irite dene yotoro. Dini ya
Kristo na Islam kenda tumba kuonania tukiarakia mantu ya kwithira nioba kwanjiria Ramadhani mweri yo irabeta holy month na tukianjira iria Lent season ni untubo bunene mono no untubo taombo karika rua bokarikite 3 decades idiri early 1990s na ke adhomi baruo untubo bombo karika renge maybe 2050s late 50s so ni untubo rito mono na lesson nene mono ira yo tombethia kuomba kwa ilia na kuria ni na atomba na tatomba okarande twe religions iwiriele na tukomba kuritangwe mwathani tuwatanirite. Mimi naitwa Farhan na ni Muislamu na represent Waislamu wenzangu. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao unatuleta sisi kama Waislamu pamoja karibu na dini yetu, yani tujue mambo. Ni mwezi mtukufu mwenye mwezi ambao Qur'ani ilishukishwa. Tunaamini ni mwezi mzuri sisi kama Waislamu, na vile vile ni kipindi cha Lent pia kwa Wakristo wenzetu, kipindi ambao wao pia wanafunga siku ya 40. Tunangana na wao, tuangalie similarities zetu na tujue mengi kuhusiana na wao pia, na tunaonyesha ukaribu wetu, upendo, na hii inaonyesha kuwa hata kama kidini tunatofautiana, lakini dini yetu pia iko na similarities nyingi ambazo zinaweza tuleta pamoja. Now in this big day of the two faiths, Kemu's theme for the year in our church and in our devotion service is empowered in Christ for growth and for unity and growth. And now today, a big day where we are seeing the Muslim community and the Christian community coming together to start their fasting and prayer journey of 40 days. That's a big deal. As a university, we are using this opportunity to speak to the world out there and tell ourselves that the Muslim and the Christian are brother and sister and sons of Abraham. Mubango uyu nyontoka ni mubango yumwe yo mibango retongerete ndene ya Kameme Kaboru FM na nende katwithire tuikuonia burabu kwithirite gwitana mbere kiri mubango uyu shire yitongera shua ni mwenda ichi the pilot. Ni sofi kabisa dai 11 ikirukite ndaika 11 muthikiria. Karibu sana kirubango nyontoka drive turikiri mukondo wa iri muthikiria na ndina wiriko muthikiria Twitter ali kabisa. Na gushokera kiri roleto nutukantu kumudikira tugira tukaria na kijana ambaye nkwirenga kuletera studio. Yes, ndakara mudikira ngakuletera nchamba a studio gitwa Douglas Kome nchamba ya kuma Mekindori. Ndakere nomba giti kia MCA Mekindori na ndakara mudikiria ni ndakari mwandiki onteto na nethiritwe ari ngugini ciawe mwanya mwanya kinyeke thona ndikire nyumura na ndikire na thomire ngugi yetu tuthomirete, lakini pia akaingia kwenye mambo yake, biashara zake na maisha ya kawaida, na bado ni kijana ni ndaka ikuromba giti kia MCA Mekindori. Nkawaria atiri ni kijana pia vijana atatukwimire twinde kiri kuromba ite mwanya mwanya na atatukwenda turi vijana siasa iburo ukaria nantu. Yes. Siasa iburo ukariria antu. Siasa ni heshima. Yes. Tendwa na tirumi. Ubu kiomeritana njira yewe heshima. Yes. Na iteyo na kuria nantu boya nwethaira siasa ina murete nando ni kidogo tu atule wa siasa. Mwebangira tamule vijana nonto ni kuna kwa vijana wengine wakenda kutonya ite mmejipanga ni mwebangita kwa kuna vijana kana kama kubangwa ne shiyama ngutika ndali uno kwa wankwale kuelewa sana. Yes. Ni bono nto mbere burumba kamba mberirie na nkatho. Yes. Ibo ya muno inkatho na nchone. Yes. Ki station ye Weru FM no nto kwa kiana woni kanya yaka maendeleo ya ilapo ya kabidwa ya kibira. Kwa mfano drainage Mekindori uteyo alo no nto kwethirwa uthikeretie Weru FM.